uKalaize Mathonso owesifazane ophila ngaphansi kwesimo esingesihle ngenxa yokugula nokungakwazi ukuzenzela izinto. Inzima yempilo kowesifazane osekhulile ngokweminyaka ozinze eSigodi eMkhondo ngenxa yesimo sakhe sempilo njengoba engakwazi ukuzisiza ngenxa yokukhula kanti futhi usuphila ngokugula. Owesifazane sikhulume naye wabeka kanjena. NgiRegina Zwane ngihlala eSigodi e124 stand number. Manje Nkosi yami ngiyacela abantu abami ngihlala ngedwa. Nxa ngihlala ngedwa nje ngihlala nengane yomfowethu ayivumi ukungenzela lutho ne-washing akafuni uyithini nokukorobha nje phansi nokugeza nje izitsha akafuni lo mntwana. Nxa ngithi akangiphekele akavumi lo mntwana ukupheka. Ngize ngitotobe mina amadolo abuhlungu ngendlela emangasayo nesandla lesokudla angikwazi ukubona iphalishi. Nxa ngingakaphekelwa nguye lo baba wakhe mhlawumbe ehamba ngoba naye akatohu naye uvela uhola yona le pensheni. Manje nxa ngithi nje akalukhuzana akangenzele akafuni umntwana yebantwana. Ngiyacela bantu bami, ngiyacela nje nxa ngabe khona nje impela ongangisiza azongiklinela nje azongisiza nje ne-washing angikwazi ukuyiwasha angikwazi ukwenza lutho ngendlela ngiphethwe ushukela ngiphethwe i-high blood ngiphethwe ngamathambo. Manje angikwazi nje ukuhamba nje angikwazi ukwenza lutho ngingumuntu nje. Nxa ngingakasizwanga nguye loyise ngelinye ilanga ngoba nayo uyadawa ngelinye ilanga nxa engakangisizi ngiyahlala nje mina ngahle. Ade ngisizwe ngomunye umama lapha nami sengiyesaba nje ukuthi ngoba ngimniki lutho. Awu kodwa ke akasho ukuthi ufuna ngisho usheleni wami akasho lutho. Uyangiphakela angilethele ukudla ngidle ngikwazi ukudla-ke. Ngiyacela abantu bami ukuthi ngisizeni phela nxa nikwazi nize-ke nizokhuluma naye lo mntwana ngoba ufunda u-standard 10. Manje-ke inkani yakhe angiyazi ukuthi ingakanani. Ngiyacela abantu abami. Ezindabeni zomsakazo, nginguPopoji Mahlophe Simelane.